Uskoro ćemo krenuti, najprije idemo u centar Štrigove gdje ćemo obrezati naš pošipel, a onda krećemo prema već zadanoj stazi po našim prelijepim međimurskim, to jest štrigovskim bregijima gdje ćemo posjetiti neke od naših vinogradara i normalno napraviti ono što je potrebno za vince koje to je obrezati trs da bi naši vinogradi dobro rodili i normalno dali kvalitetan proizvod, a na kraju je to i kvalitetno vino. Drago bo nam za igru potneco do pošipela, idemo ga obrežemo, celu cestu moramo zapreti, dobro? Vi mašete autom, stanite, mi smo vinceki. Ajmo, tu dole idemo. Pokret. Vincekovo nam znači jedno obilježje našeg kraja. Na kraju krajeva, ako Vincekovo ne bude Štrigovi, gdje bude onda? Prije svega govorim u međimurskim okvirima. Dakle, ovo je jedna manifestacija koja traje već dugo vremena kod nas Štrigovi, ona je tradicija. Ljudi dolaze upravo u onom broju koliko mi u ovom trenutku i možemo osigurati da to bude sve normalno i u redu. Dakle, između 200 i 300 ljudi se zna okupiti. Štrigovo doživjeti u zimi je nešto što je sigurno najljepše, jer Štrigova je sigurno najinteresantnija, najbakovita upravo u ovo vrijeme Vincekova, kad još snijeg zabijeli naše brege, onda je to prekrasna stvar. Dakle, mi ćemo u svakom slučaju danas uživati kako u ovim vinskim delicijama, tako i ovim prekrasnim štrigovskim krajolicima i siguran sam da će do noći biti to jedno druženje koje će biti nezaboravno. Svega srčaca bi rad ka vam bude danes jako lepo ovim našim štrigovskim bregima. I da projde ovo pajdaštvo povodom Vincekova, kak se to šika za prave pajdašice i pajdaše. Gledim vas i vidim drage i srećne preštimone i lubljene pajdašice i pajdaše, šteri mi, daj Bog se bomo danes jako dobro družili, pa možda i do zutra jutro. Vincekovo znači neko otvorenje sezone i početak rezidbe ako vrijeme dozvoljava, ali eto, sve je letos sneg zapao, pa evo polako. Ipak mi počnemo, ali ne počnemo za ozbiljno. Ovaj sneg je dobro jer jedanput moramo i mi vinogradari imati mira po zimi, ali drugo da se zemlja natopi, da prime dosta vlage, da bi moglo poslije cijela vegetacija izdržati bez suše kakva je i lani recimo bila, pa ove godine nam to ne prijeti, vjerojatno ne. Pripremili smo dovoljne količine da svi budu zadovoljni. Žuti muškat, graševina od čistog vina, isto to je i kuhano vino graševina. Ivano vino jedno. Dakle, vina koja su malo teža i koja su zimska, malo slađa. To je naslala tam.
kobasice i trs se zalije to zbog toga da bi godina biti plodnija, da bi bila bolja. Zbog toga uvijek stavljamo kobasice mi u Međimurju, pa onda zalijemo trs nakon rezidbe. I znači jedna normalna procedura, mada ova godina je takva da vjerovatno neće dozvoljavati da baš krenemo na Vincekovo vinograde, vidite da ima poprilično snijega. Kad je snijeg, to se može reći da je zdrava zima, da je to dobro za trseve. Prvo će se i natopiti zemlja, a i bolje da je snijeg nego da se one niske temperature ispod 20 i 30 bez snijega. Mislim da je to puno bolje za vinograde. Evo kada obrežemo prvi trs, porežemo ovako rozge i te rozge ćemo sad staviti u vodu i mi ćemo približno vidjeti na tim rozgama već kakva bi bila rodnost ove godine, znači 2013. I to se svake godine tako stavlja. Nakon Vincekovoga se stavi u vodu i one lepo putiraju listeve i iza listeva se onda vidi gdje je grozd sa prvim listom i drugim i tu se uvijek onda ocjenjuje rodnost dotične godine. Svaki trs je isto kao neki kompjuter. On se uvijek naloži koliko mu godina da. Točno zna, kad bude suha godina se manje naloži, kad bude više kiše i više mokroća, onda se naloži puno. To je jedna promidžba za nas vinogradare, to je pogotovo koji smo ovdje na samoj granici, jer za ove dio možda ih pola ne zna da je to još Hrvatska. A ve naš Vincek koji puniš naše kupice, okrepi nas. Ti koji mutiš naše glave, okrepi nas. Ti koji razvežeš naše jezike, okrepi nas. Ti koji zagrijavaš naša tijela, okrepi nas. Ti koji ohrabruješ naša srca, okrepi nas. Godinama se dobro sjećam, ne? A inače ovako društvo i to, pa to je najvažnije, ne? Nemaš kaj, to da bi čovjek reći, glavno, ovo stvarno treba, neko mora doživjeti. Tako neka. Nalazimo u Robradiju, na granici sa Slovenijom. Zobel i kruh, klipiće, treske po domačem, kak mi rečemo tu. Sve domaće proizvode. Dobar tek od obitelji Novak i od svih nas.
sada prvi puta, nadamo se da bude više puta. Normalna stvar, to je puno veliki značaj da je toliko ljudi na jednom mjestu. Pa posebno zadovoljstvo, normalna stvar. Makar je to priprema i sve skupa to traje jedno vrijeme, a to je sve zadovoljstvo i za dobro ljude. Živjeli i nadamo se da je drugi put ovdje. Prvi put sam na Vincekovom i fantastično je. Ovo je baš super, najavljivaju, ima 10-ak dana i ispunilo je svoje očekivanja. Evo za one koji ste malo kasnili ili duže pili vrbanju, ja sad ne znam. Ovako, tu vam je šan, onda se malo dole pustite, tam se peče jeger, ali si ga mora, Boga mi svaki sam speći. Imate drvene rasuhe, imate pute pripremljene za peći, ogen se kuri, ajde trčite dole odmah. Fantastično, prvi put sam tu, do sad sam bio 10 put na Bundeko, sutra ne brem iti jer delam, pa sam veo dobro ovo i vidim da budem od iduće godine išao i na jedno i na drugo. Stvarno ovo je neke posebno, malo drugačije od Središća, od Bundeka, fenomenalno. Evo. Tam je lepo i tu je isto tako lepo. Evo, jeger se peče, ljudi gore na cesti plešaju, feštaju, isto svako. Nemam kaj drugo reći za 10. Evo. Sviramo svaku godinu, ali nismo profesionalci, sviramo onak spontano, se z duše. Sve nam je lepo, a kako nam ne da okolo te ljudi vidimo zadovoljna lica, ta? Smijeju se, kao da su u nekom drugom svijetu. Pa mislim da je jedan dobar događaj, a posebno ove godine kad je i snijeg prava i kulisa toga našega kraja, da se ne vidi. Malo je grše za iti, ali je stvarno pravovena za te brege. I još veseli ljudi, mislim da je to dobra situacija sad. Snijeg Štrigovi je nešto što je prekrasno s obzirom na te naše prekrasne brege i mislim da ovaj krug od cirka 11 km koji ćemo proći, s obzirom da smo sad prema kraju, eto još jedna stanica i eto došli smo do kraja. Mislim da će to naše druženje biti itekako okvalificirano kao ono druženje koje je svima bilo lijepo, zanimljivo, puno različitih sadržaja i na kraju krajeva puno onoga čega nam treba, a to je druženje. Ajde onda živjeli to i na zdravlje. Živjeli brege, živjeli naši Međimurci i plus Zagorci, što su tu bili, i dolni Međimurci.